Včera večer so zvečarom zdohadovanja u galeriji Maljunkog Savi Šumanovića u Šidze označena 76. ročnica zabojstva z boku ustaškoho vojska Viktora Tomića u Sremskej Mitrovici poznatoho srpskoho maljara Savi Šumanovića i 120 Serboh Šiđanjoh u raciji na Veljku Matku Božu 1942 roku. Okrasne chvíli u prepolnim dvore galeriji o živoci i tvorčosti Savi Šumanovića, maljara šiđanskih i berkasovskih pejzažoh, parijskih motivoh, jednoho od 1500 školjarov zos caloho šveta školi poznatoho Andreja Lota, kotri u kratkim živoce stvoril vece jak 600 maljunki, od kotrih 417 nahodza u legatu Šiđanskej galeriji, gdje i poznata Veljka Ruskinja, u Švece poznata po životskej krasi i narodnim oblječive pripadnici naše zajednici u Šidze. Jak najavila direktorka galeriji Vesna Burojević u rozvarki zo Sraždanami, u nastupnim čaše Šljiza Savovo vystaví u muzejoch u Vranju, Čačku, Novim Pazaru i Lazarevcu.